الحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وأشكره على ما أنعم به علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحسن البشرية خلقا وخلقا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل في علاه كما أمركم، واعلموا أن الإسلام نوه بالخلق الحسن ودعا إلى تربيته في المسلمين وتنميته في نفوسهم، واعتبر إيمان العبد بفضائل نفسه وإسلامه بحسن خلقه. وأثنى الله تعالى على نبيه بحسن خلقه، فقال جل وعلا: إنك لعلى خلق عظيم. وأمره بمحاسن الأخلاق، فقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبعث رسوله بإتمامها، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبين فضائل محاسن الأخلاق في غير ما قول، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. إن يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن وودني إن يتم كنك سبحانه وتعالى جرنا مهور نيما جمكو دي ونيمن إدومين كتن يكسون فسودي يكفيني وسيدو على ربتيدو إغونغا سيوانا كنك الله سبحانه وتعالى سيدو نلا بميد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجيا مكة كنلا مكة ودون لا تولو كانكو بودي bandinke fuu moƴƴude tagu e moƴƴude jikku. toro Allah e juule nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama e ɓeyngure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e dow kala jaɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal hañanadarngal ngal dari. ɓaawa ɗum jiyaaɓe Allah, miɗo wasiyo gooto kala e meeɗen hulgol Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towuɗo on, wono kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiriri noon. kanko noddi yimɓe gomƴinɓe ɓen o wi yoɓe hulo Allah. Allah noddiri neɗɗo imanu, yamirimo kulol Allah. ɗum sino woodi ko tindini ko wondema haray kulol Allah ngol no sengo dow imanu. idan haray gooto meɗen kala no haani ɓaawo gomɗinal ngal etade haa wona ko Allah wi kon: ya ayyuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. anden haray kaɗo diina meɗen diina islam ko Allah subhanahu wa ta'ala wasi gooto kala e meɗen yo o eto nde mayde makko nden no ara hara ko e ɗum woni.
kala ko mayduɗa e muɗum so a maydal islam a heɓat amalore kala ko iwi e juuɗe ma aɗo mayde maɗa nden si diina islamu e wala junngo ma haɗa hunde a perdali idan ko allah landima yo mayde ma nden tawde e muɗum wona kellal wona ngal wona laamu ko o landima yo mayde ma nden tawde e mum ko islam yo taw ñande nde mayata nden ko a julɗo haray kaɗo diina islam ka yamiri en kala ko tawata moƴƴere no e muɗum ka rentini en kala ko tawi bone no e muɗum no jeeya e moƴƴereeji ko diina islamu noddi en e muɗum kon moƴƴingol neɗɗo on jikku makko on moƴƴugol jikku ko ɗum woni moƴƴugol neɗɗo on ko neɗɗo heewi juulugol ko o heewi hoorugol ko o heewi ñuntagol qur'ana wo si tawi jikku makko on moƴƴa kara han konko woni wadde nafewtamo yowmal qiyama ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe waɗani e mise ɓe ƴettayno tintorgal ngal ɓe darna yeeso maɓɓe ɓe tinto ɓe maaka allahumma kama ahsanta halqi fa ahsin hulqi allah mi torikema wano moƴƴinirɗa ni ndi mbaadi an tagguɗalan haala ba mi torikema moƴƴinanan jikku an on kadi si mbaadi moƴƴi jikku moƴƴaali nafata hus ko neɗɗo yeeso makko ɓawli wo ko o kaani wo ko lince makko seeki wo so jikku makko no moƴƴi haɗa ko neɗɗo ɗaɓɓaɗo idan nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe piirete misal e ko wiyete ko moƴƴugol jikku ko ɓe noddi kon yimɓe ɓen ka nder diina islam ɓe noddiri jikkuji maɓɓe moƴƴi ɗin kon no ɓuri ɗuuɗude ko ɓe noddiri kon maakuji maɓɓe ɗi haray kaaɗo diina islam no noddi yo ko wiyete kon jikku moƴƴo ne'e e julɓe ɓen jikku moƴƴo koko ne'ete koko faggitete nelaaɗo no maaki alhulqu bittahalluqi jikku ko jikkinagol si a jikkinike ko moƴƴi a tabiti e mum ñande wo seeɗa seeɗa ñande gota a waɗiɗo moƴƴo jikku si a jikkinike ko boni a tabiti e hoore mum ñande goo wiyata tawa ko jon jikku bonɗo idan alhulqu bittahalluq ɓe landi etagol mawnina oɗo jikku moƴƴo e nder wonkiji gomɗinɓe ɓen islamu on no konti imanu neɗɗo on ɓure wonki makko kin konti islamu makko on moƴƴugol jikku makko ngo allah subhanahu wa ta'ala ko mantiri nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko moƴƴugol jikku allah mantirali nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama wiigol muhammadi ɗa ɗuuɗi juulugol naafi nelaaɗo juulatama balɓe darike ɓe juuli haa tundaje maɓɓe ɗen heewi haa ñande goo sonnaade maɓɓe o nene aicha radiallahu anha o wii nelaaɗo a fowtinta hoore ma daragol juula a darike haa koyɗe maɗen ɓuuti allah yaafanike ma ko feƴƴe ko fewndi kon tampinta hoore ma nelaaɗo maaki afala akunu abdan shakura emi wonta jiyaaɗo jarnowo joomi muɗum bimana mi jarniray allah moƴƴere ko o moƴƴi e an ko juulgol ngol kono ɗum e ɗum mum nelaaɗo e ɗuuɗugol juulugol nelaaɗo e ɗuuɗugol korka ko allah subhanahu wa ta'ala mantiri ɓe ko moƴƴugol jikkungol allah wi innaka la ala hulqin azim muhammadu ɗa dow jikku on jikku no mawni allah subhanahu wa ta'ala o yamiri nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama moƴƴingol jikkuji maɓɓe ɗin o wi
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فتاة مؤيرندين إبونيون بمعنى كونغول مؤيونغول كونغول بونغول فتاة كود مؤي كود بونت فتاة إذن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم pottinir konngol bonngol ciɗɗo ma on konngol ma moƴƴol pottinir kuuɗe bonɗe ciɗɗo ma on kuuɗe ma moƴƴe ɗen so a waɗi ɗum o neɗɗo mo tawno ngaynguno hakkunde ma e mum o wonta giɗo ma ñallidiɗo idan alaa ko weldindinta yimɓe itta hare hakkunde maɓɓe si wonaa jikku moƴƴo alaa ko moƴƴintinta hakkunde yimɓe haɓuɓe heewti goɗɗo e maɓɓe yottorde boneji waɗi moƴƴireeji muɗum ɗi kala bone mo faalaɗaa mehude yottormo moƴƴere kala bone mo faalaɗaa yo ɗuuɗu ɓeydi yottormo bone so a yottorii bone hum bone on bone ɗon o ɓeydoto bone ma on an kadi ɓeydoo yahay haa feƴƴa ka sikkuɗaa إذن أوي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كان وديس وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم heɓa tangal geɓal waawugol yottorgol boneji yimɓe ɓe moƴƴere mum nden heɓa tangal geɓal sina neɗɗo muññiɗo so a wi a muññata ko an ko woni wo ko ɗo ko ɗo gasay woni o gasay ɗon e ɗon kam moniɗa a wawa itte ɗo mone ma o gasa a wawata yottorde bone goɗɗo moƴƴere ma nde ko muñal ngal wallinorta fiya a yottor boneji yimɓe ɓe moƴƴere ma nden wa ma yulaqaha illa du hazzin adim heɓa tangal geɓal sina marɗo geɓal ka allah har geɓal mongal وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ويسي شيطان هني مسوون تنande mana ñande nde faalaɗa nde yottorde bone immo ma o moƴƴere o ɗawima o faalama ya okkormo seytane ara wiya a waɗay ɗum a yejjiti ko wowluma kon a yejjiti ko wamma kon a yejjiti ko eɓɓannoma kon wata waɗu ɗum إذن سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله سأفكتي يترغل بني مؤجرة شيطان علي فلكما وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كوما دندو دنوك على سبحانه وتعالى سأمولك ألا الشيطان سأغان دي فكتو دا يترغل مؤجرة بني أو أري وسكي ما ويتا ودوم سأمولك ألا الشيطان وفتت وما وانتك فالله وانتك الله سبحانه وتعالى نولينا لرمكم صلى الله عليه وسلم في تمنغل جيكو جمؤدين نلا رماك صلى الله عليه وسلم إنما بئست لأتمم مكارم الأخلاق كم نولا من محمد كو في تمنغل جيكو جمؤدين كل من نولا في مو بمعنى جيكو مؤدن وودنو annabaɓe attinoɓen ka hoore leydi ɗo ɓe addino jikkuji moƴƴi ɓe noddi faade muɗum kedde mum no e juuɗe yimɓe goo joni noon fii yo ɗum timmu ɓe maati ko ɗum kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum laafi mum ɓe ɓangini kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama moƴƴere ko woni kon e jikku moƴƴo ɓe maati alaa hay huunde ko neɗɗo gollata ma o wowla adde yawmal qiyama fawe ka balance makko tawa no teddina balance makko on hewto jikku moƴƴo bi mana juulugol mangol e hoorugol mangol e kala ko watta kon fuu si addama yawmal qiyama ko fawete ka balance ma ɓura teddinde balance ma on ko jikku moƴƴo en andi le balance on si teddali gasata ko faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladina khasiru anfusahum kala mo balance mo moƴƴi teddinde ñande ko andan ko maleteɗo woni kala mo balance mo moƴƴi foygiti nde ñande haɗa ko perduɗo
idan ala ko teddinta balanti neɗɗo yawmal qiyama hewti heɓugol jikku moƴƴo ibadallah قد لا نحتاج إلى كثير من الجوانب المادية الأخرى كما نحتاج إلى حسن الخلق وفيما رواه الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا لأن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة جاء بأل أندن نواوي وندي هري ɗi piiji ɗi wonɗen e ɗaɓɓude ko adna ɗo piiyo neɗɗo on fowto no waawi wonde hatton jingol men e ɗi ko seeɗa e yeeso hatton jingol meɗen e jikku moƴƴo mana ko ko wonɗen e wullude hannde piiji ɗi heɓaaki e heɓiɗi ɗi moƴƴaali ko bone kono bonugol jikkuji ɗi no ɓuri ɗum bonde mo ndaari hannde e ndeer mujjutama a meeɗen on no julɓe ɓe woniri noon no ɓe wayiri noon no ɓe wondiri noon so a yurnika ka deftere a ndaari ka yaasi a wiya diina ka yottaaki taw a sikkay diina kan hewtata taw julɓe ɓe ko waɗi jikkuuji ɗi defte ɗe woni e wuulde mum ɗin eggaaɗi ɗin e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe ɓe ko honno julɗo haani wondirde e julɗo ko honno julɗo haani waɗande julɗo ɗiɗo wiyataake ɗi alaa kono ɗi fanɗi a anndi won so a jarribiki idan tawile nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki annde onon julɓe ɓen fuu ko min muhammadu mi ɓuri yiɗude onon julɓe ɓen fuu ko ɓurata ɓattoyaade lan jonde yawmal qiyama ko ɓurɓe mon moƴƴude jikkuɓe siɗa faala wonde yimɓe ɓen fuu ko an ɓurata ɓattaade ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonɗo yawmal qiyama siɗa faala yo taw julɓe ɓen fuu ko an nelaɗo ɓuri yiɗude won moƴƴude jikku nelaɗo maaki ko ɓura yiɗeede e mon ɗum fuu ka an on fof ko ɓurata lam ɓattade yawmal qiyamata ka toolande ko ɓurɓe moƴƴude jikkuɓe ɓe maaki neɗɗo no heɓa darja yawmal qiyama mo tawata wona julde makko wona korka makko wona golleji makko nema ɗon ko moƴƴugol makko jikku ngol wona tawiri noon bongol jikku no yiltita goɗɗo e hoore golle moƴƴe ndaare misal gootal pet oɗo sonnaajo mo neɗɗo gooto ari lanndi fii muɗum o wi nelaaɗo kaariijo o wolaali innde makko nden fiita woni ñoore kaariijo o waalay juulude nde arɗaa wo jamma himo juula ñalle ɗen fof himo hoori hoore teɗɗen kono noon himo lordi kawɗon makko ngal nelaɗo maaki himo ka yiide a wiyay ɓe nanaali ko landiɗo landi kon ka o innaali o waalay amude o wi'aali o waalay jeenude ko wi ko o waalay juulude o fal jam kaari o waalay juulude jemmaji ɗin fof himo juulude hoore teɗen fof o ñallay howrude ɗe kono himo lordi kawtal makko ngal nelaɗo maaki himo ka yiide kono ɗum eɓemo ka yiide ko angal juulgol ko angal korka wona ko angal jikku moƴƴo angal jikku moƴƴo lordugol kawtal ko woni ɗum ko angal jikku moƴƴo wongol a yiɗa moƴƴere ma nde yo hewtuɓe wongol a surata lorraji ma ɗi e maɓɓe wongol siɓe lorrima accata ɗiɗo tati si a waawi heɓude ɗi haray a heɓi
si tawi moƴƴere ma nden hewte kawtal ma ngal lorra ma kan hewtataɓe si ɓe lorrima ɗa wawi muññade hara heeɓi jikku si woni axe muɗum hara jikku ala kamata si tawi moƴƴere ma nden fof a suuɗay ɓe lorraji ma ɗin fof a hewtinay ɓe kala ko ɓe wamma a accata a yottoto haray na a jon jikku moƴƴo idan oɗo sonnajo e ɗuɗugol makko juulugol ngol e heewugol makko hoorugol ngol nelaɗo ñaawi o moka yiide o mayaani fihon ɗum sabu bongol makko jikku ngol wa qad qila fi alamati dil khuluq al hasan an yakuna kasira al haya qalil al adha kasira al salah صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل برا وسولا صبورا شكورا رضيا عفيفا لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا بخيلا ولا حسودا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويسخط في الله وهذا بعض ما قيل في ذي الخلق الحسن karama koɓɓen ɓe ɗaɓɓitay si hunde yamirama ko honɗum woni nde si hunde wi'ama yo nde waɗe ko honno nde wardete si hunde haɗama honɗum woni nden hunde ɗon golle karama koɓɓe nde o jikku moƴƴo ɗo fimu wowla mo kala e maɓɓe embere gandal muɗum ngal e embere faamu muɗum on ubbinike ɓantike ɗeɗi muɗum ɗin wi'i ko o sifa ɗo woni jom jikku moƴƴo no jeeya e ko wi'a kon e muɗum ɓe wi jon jikku moƴƴo go'o koyo taw neɗɗo on no ɗuuɗi ko wiyete kon hersa neɗɗo si yahi ha tawi o acci hersude hara moƴƴere lanni junngo makko si neɗɗo no suuɗade waɗa bone himo tanƴinana moƴƴere kono si yehi ha o watti wadde bone on ka kene tawa yiiɗo mo o haajaka wolɗo o haajaka hara o penɗi wonnela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna mimma adraka annasu min kalami nubuwati l ula ida lam tastahi fasna ma shita no jeeya e ko yimɓe ɓen tawi e konnguɗi annabaɓe attira ɓen sa a hersata waɗi ko faalaɗa o si neɗɗo hersata yi'anede hersata nananede hersata yiirede haɗa hunde heddaka junngo makko al imanu wal haya'u qulina ida rufi'a ahaduhuma rufi'a al akhar imanu e hersa no jogondiɗi si hersa iwi imanu iwi si imanu iwi hersa iwi kala neɗɗo mo tawi mara hersa o mara imanu idan no jeeya e jikkuji moƴƴi ɗin wongol neɗɗo on hersowo neɗɗo sihimo hersa ko boni wo so a noddima tubu bey o ela are kono so yeehi ha neɗɗo tawi o haajaki ko woni wo koye haajon ala si ɓe yii ko honɗum si ɓe dañi ko honɗum oɗo o perdi neɗɗo yo hersu tuma goo yi'anede piiji goo yo o hersu nananede piiji goo yo o hersu yiirede piiji goo haray moƴƴere no hedde junngo makko idan no jeeya e alamade moƴƴugol jikku wongol neɗɗo on hersowo no jeeya e muɗum fanɗugol lorra ɗuuɗugol moƴƴere goongugol ɗengal fanɗugol haala ɗuuɗa golle fanɗugol faljere ɗiɗo si neɗɗo heɓi ɗiɗo haɗa heɓi alamadeji moƴƴugol jikku wongol neɗɗo on o heewa lorrugol yimɓe ɓen neɗɗo wonta lorata yimɓe ɓen kono lorrugol yimɓe ɓen anda e tawagol pas lorra yimɓe ɓen na gootum hiɗa waɗa hunde haɗa lorru yimɓe ɓen anda kono haɗa goɗɗo yima ɗum ɗo ko lorrani hakkeki tan hiɗa e jam kono a waɗi hunde nden no lorrude yimɓe ɓen ɓe innima ɗum ɗo no lorrude dema o wiya na haajo ma no aɗa jikku moƴƴo yal tika ɓernde maɗa idan no jeeya e alamandeji ɗin ɓe wi wongol neɗɗo on ɗigguɗo bimana neɗɗo ɗoftiiɗo
neɗɗo mo townitaaki neɗɗo mo tawi jaɓana e goonga kala woluɗo goonga o darata neɗɗo on ko woluɗo goonga o darata neɗɗo heewuɗo jokkugol enɗa muɗum ɗan heewuɗo muñal heewuɗo jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin weltorɗo ko Allah waɗi kon neɗɗo nefiniɗo wona huɗowo ka yiɗa ɗum wono huɗa ka yiɗa ɗum wono yenna ka yiɗa ɗum wono waddinira yimɓe ka yiɗa ɗum wono ño'a ka yiɗa ɗum wono hawji ka yiɗa ɗum wono wuddi ɗum ɗo wona alamade gudɗi jikku moƴƴo neɗɗo moƴƴiro jikku on yuhibbu fillahi wa yubghidu fillah ko yiɗirta mo yiɗata on wona ɓay on tino naɓade ko ɓay on tigi no wadde ko Allah yiɗi fannin tawi ko yiɗirta goɗɗo ko ɓay ko sen goto iwruɗon ko yiɗirta goɗɗo ko par ce que himo maranma nafoore aduna a yiɗirtamo par ce que mo rewde Allah haray a heɓali jikku mo neɗɗo sino wadde ko Allah wi kom acca ko Allah haɗi kom ala ko andira on hay so waɗanalimo hay pus ma dama himo ɗofti Allah himo jokkinelaɗo sallllahu alayhi wa sallama haɗay fawike ma ya yiɗumo idan ko ɗum ɗo woni yiɗugol fi Allah añugol kadi ko añata wo kala mo añata wona añirgol mo couleur makko on ma leñol makko ngol ma angal nafoore makko nden ko añirtama ko par ce que o ɗoftaki Allah nulaɗo tawi neɗɗo on o ɗoftaki Allah nulaɗo añiramo ɓay o ɗoftaki Allah nulaɗo idan sa a welete hunde ko welirtaɗano ko ɓay Allah no wela sa a tikkanay kadi goɗɗo yo taw ko fihi mo yeddi Allah wona fihi mo manque ma respect o min mo wattanagere makko o kotogoy ananiya o menen min kala yooɓiɗo ɗum so renaki o feƴƴata set iblisa hay ɗum par ce que iblisa ka o woni toon o halki hade to o yigoy ka hari o heɓi gadde ɓurɗo towude o yehi ha tawi ko kanko e mbaɗata ñallirta hiiduda ɗum ko moƴƴa jande noon ko min makko on halkimo wiigol mo ngol ana hayru minhu min miɗo ɓuuri o moƴƴude koyi ɗen an ko a hon inna akramakum indallahi man atqakum ko ɓuri teddude mon ko Allah ko ɓurɗo hulde Allah o Allah haajaka e iwdi ko haaja koye kuuɗe maaɗe si tawno hara iwdi nafa e goɗɗo ɓiɗɗo numo on hakata nokko si tawno hara ko iwdi nafayno goɗɗo gollanta Allah duuɓi temeɗɗe jene capanɗe joyi mo gollande Allah ɓiɗɗo makko on halkode halkiɗen ka goɗɗo ma radami ko ɓiɗɗo numo kono nde wino bem makko o sañi o wi o watta ko Allah wi ko ɗoftata ko annabajo kono no waɗi ɓay himo dari dembe dandimo idan añugol ma goɗɗo tikkalngol ma goɗɗo yo taw ko ɓay o yeddi Allah naafi himo yeebi haqqi humma قل ما تسمعون واستغفر لكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى عباد الله اعلموا أن من أخلاق المسلم التي اكتسبها من تعاليم دينه الإيثار على النفس وحب للغير لأنه متى رأى محلا للإيثار آثر غيره على نفسه وفضله عليها فقد يجوء ليسبأ غيره ويعتس ليروي سواه بل قد يموت في حياة الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يتي الله سبحانه وتعالى بصرم يقولنا صلى الله عليه وسلم يبين ورمى صحابة الإسلام جاء بالله عندي هرين جاء جكوجي di neɗɗo heɓata ɗin e nder kaaɗo dina islam so anndi ni keta jikku ko wiyete kon ɓurnugol ɗimmo mum e hoore mum
isaru ala nafs no jeeya e jikkuuji mayɗi hannde hakkunde julɓe siɗa faala noon anndude ɗum maayi daro ka dambugal ɗa wiya heɗa mari ɗo ko julɓe ɓen sendante haɗa yonata yehu ɗaɓɓaɗa defte sappo ara daɓɗara dambugal inna ɗeɗo defte ko sendanteɗe julɓe ɓen kañe juulirde ga ndaara ko julɓe ɓen ƴawidirta kon ko liɓɓidirte kon fi hennagol ɗen defte mo kala haɓɓoto kañum accanta ɗimo muɗum ɗum ko deftere wona ñaametegoy wona ɓurnateeri idan ɓurnugol julɗo ɗimmo ma on e hoore ma no jeeya e jikkuuji mawɗi ɓurɗi momɗude ɗi al isaru ala nafs e yiɗugol goɗɗo goo watta yiɗu hoore ma tum watta wi an ko woni wo ko men suudu ndun yaasi on kadi koye mon jeeya idan yiɗan hoore ma a felaka kono yiɗan woɓɓe goo kadi bal siɗa faala moƴƴere nden ɓurnu yimɓe ɓen e hoore maɗa ɓe hendo ko ari kon Allah jonde ma kañum ko Allah jonnuma ko no ɓuri ko goɗɗo jonni ko haray julɗo on tuma kala nde o yiɗi yolnde ka o ɓurnata immo makko e hoore makko o ɓurna immo makko on e hoore makko ko ɗum waɗi himo ara weeleede fiyo woɓɓe haaru himo ara ɗon ɗeede fiyo woɓɓe ɗon ɗitu bal himo ara wakkilaade maayugol fiyo woɓɓe wuuro ɗum ɗo wiyete al isaru ala nafs ɓurnugol immo ma on e hoore ma ko nafoore nden daarete nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓe makko ɓen no wakkilino ƴettugol beccal mo waɗa ni yeeso kural fiyo ngal hawra maɓal ngal hewtali nelaɗo naafi neɗɗo yiɗa hawre mum ko himo anndi gurdam makko ɗan e gurdam nelaɗo on ko gurdam nelaɗo on ɓuri maɗande nafa julɓe ɓen ka kanko mo wawi mayde julɓe ɓewna e jam kono si nelaɗo maayi julɓe wonta e jam idan kono si tawi woni an julɓe ɓen fof ko sawasi ko ñiiƴe peeñe goto ɓura ngala amara karamo kojo mo tawata oɗo eɗa wakkili tampude fiyo kanko woni e jam haray a faman dina maɗa kan dina kan gasittano idan julɗo on no ɓurna ɗimmo muɗum e hoore muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki gooto e mooɗon timminta ko wiyete kon gomɗinal haa o yiɗana siɗɗo makko julɗo on konko yiɗani hoore makko ko min jawami el kalim no jeeya e konnguɗe nelaaɗo ɓurɗi moftude ɗin ɗirkongol konngol siɗa mari piiji ɗin fof julɓe ɓen no mari piiji ɗin fof no faalaɗaa ka ma yo wa'u noon no faalaɗaa yo a wa'u noon no faalaɗaa ɓiɓɓe maaɗa ɓen e ɓeyngure ma nde wa'u noon no faalaɗaa yo marché maaɗe wa'u noon so a yiɗi julɓe ɓen ko mum ko yo wa'u nii a falaaki a sakkaaki haray a gomɗini kono si tawi ɗa wakkili an bonnande goɗɗo fiyo moƴƴane perdinde goɗɗo fiya heɓu bali ɗa wakkili e goɗɗo may fiya an a wuuru wona sabu o maaya fi a ya won ɗon a luttata ɗon si o maayi an kadi a maaya ñande goo on tawtidi ɓen idan si a monanike goɗɗo fiingel makko ngel ɗa wakkili imminde bandi yahu waɗa goɗɗo fi heɗa an hono ɗum nafay ma ɗum ɗo wona jeyaaɗo no jikkuji julɓe ɓen nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki gooto e mon timminta ko wiyete kon gomɗinal haa tawa no o faalirana hoore makko noon ko noon o faalirana heddiɓe ɓen no yiɗi noon ko makko ko yo wa'u no yiɗi noon ko makko ko yo hisu ko noon o faalirana heddiɓe ɓen wa jima'u husnul hulq ma annas amrani huma badlu lmarufi qawlan wa fi'la wa kaffu l ada qawlan wa fi'la gooto e karama koɓe goo wi siɗen faala ñoggude ko wiyete ko moƴƴugol jikku hakkunde ma e yimɓe ɓen oy ko piiji ɗi pet jonnu moƴƴere konngol e kuuɗe
konguɗi ma moƴƴi ɗin hewtinɗo yimɓe ɓen kuuɗe ma moƴƴe ɗen hewtinɗo yimɓe ɓen suru e yimɓe ɓen konguɗi ma bonɗi ɗin e golle ma bonɗe ɗen so a waawi ɗum ɗa jikkuma moƴƴi so a waawi kala konngol moƴƴol ngol marɗa a tuftanengol jama o kala golle moƴƴe ɗe marɗa a weɗitane jama o kala konngol bonngol e kuuɗe bonɗe ko marɗa a haɓɓay ɗum haa moƴƴa fottina yeeso yimɓe ɓen so a waawi ɗum a moƴƴi jikku hakkude ma yimɓe ɓen ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وآملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحينا الإسلام ومن توفيته منا فتوفنا الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا بقضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين